babaunan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat tinarawat a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo? Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba teg trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Kati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No di ti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay nak, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At to'y, sagagay sa tayo. Thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak kumay tayo. Hanggang nakita kayo mat dito eh. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Ag-istorya tayo man tidi. Kaya't ko amamuhan ti may papahan iti biyag. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay lang ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka dito inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para ka dagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak a babaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok a lalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay? Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tanga amo mo. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na pali? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak. Makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo.
Pasensya kayo, nana. Ala maturog tayaon, tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisan. Ita lang amin na nalagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga gikat ni Linda. Kaya't matiksa pa'y matngag-trabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor, Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Adya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanya. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite, Diyosto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, agpapaadal met iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among maramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan, dagiti empleyado nga orayawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Niya. Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbaya. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado. Nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang amnuawan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaalan nyo, ti agisursor itilako yun, nana? wan balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yun. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin. Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niyo ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam. Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Nagpintas ka. Iso adikan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra.
Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aloto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pay, friend. Anya akinatsin. Di na pay la pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwang taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado a pagsasawan na kamanan. Wanong kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga da Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Win, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka nagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaw na ni Jibalay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Nagkatuwa na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay-ayama mi da. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iho. Awan ba ko nakititayta? Isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Lukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti sweldo da. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masak bayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo? Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwak say kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Kala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa idamat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Angie nga naisagana yung tirumba nga itugot yo? Uwan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tadjay van na tiaramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Uwan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha, saan na mabalin? napintas daan Chicken Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da? Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Chicken Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayo nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali daan Chicken Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka is-iskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Tagayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabiita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak?
Pangasim ha. Tadi na kumaliklikan. Kayat ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikaw gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikaw gumaak ti makalpas iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan? Anak ko rapay? Agayat ka kanya? Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talaan ng dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank ah? Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita. Na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan! Apay ko mga ang lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayan? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daloyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay agabagam kanyak? Sino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, jakam mo, pumanaw kan, makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Katilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam.
Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linta? Saan ka di ako namiding at daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawid ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mangaw awer iti buridak da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, kan kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikatan na kaun kas babaw na inyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanaw. Pasensya mo ni Carla. Tagas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaw na. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Magtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kayat mo aprutas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, guston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Guston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang, maibos ko. Sika talaga, Angie. Guston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon i Jerry Sword. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalay nga ng dagita dwa ababaunan. Taba padala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbiyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ah, Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anya kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, pinta sa balasang. Adadama na nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya tama pasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di pa'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga rutan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dua aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutat lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanen. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang arot iti-igit ti baybay. Tapos tatag lang ay. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir.
Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapnosan kang agbutang. Basta di nakibatan sir. Wen, di kag danag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapantay iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutang ak iti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan yun, sir? Lakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na ti daluyon. Di kag danag. Saan ka nga ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag na rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Oreda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kankwana. Kasinsin. Sikaman mo ti agmaneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kamagit iti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerienda ka pa, isakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kaya't apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo tasimangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga ababaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No dikat iso tinangaram kanyak. Agayatak matkan ko na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga ababaunan. Sika, may kamag iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaunan nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't kakasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie.
Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Di ka agdanagan ti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon kat akas ta ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman a talaga. Ipagarup na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namat nga awan. Ngamin, iti ka nito apod no. Sigurado ang maamuan daytoy dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaeng ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamutan iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ka ni Madam Carla. Felisa. Anya ti imbaganan. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupod no nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas na tinasauna? When, Felisa, nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayan. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagi jay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaeng ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat. Tinapatig kanya. Ket nasaya ti ugalim. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak mat nga rod dito balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak mat dito balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Di ka man agbalin nga OA dita, Angie? Anya ka diti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Kidakas na. Naging inmagak da pa iti-igit, diba yun? Anya! Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan na klaang. Tinasaya. Agsalita kayo at pampalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasingput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatan amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam? Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat para iti anak ko.
Madam, Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti magirwar ka dagiti badom kat iporwa ko di tarwar. sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pailaang ti pagnaadak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na, sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie, Hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie, Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka na kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damat basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Anya ti makunam, Felisa. Umanugotak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat laan. Pumanaw tayo diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyak laangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumaak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamen, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kami. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Pimanaw dan. Nilaang Felisa ti pinapanaw ko. Nagsimurot mo tandagit ay dua. Baka mo da iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert at pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Nagsimurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, auntie? Ay, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga oray pa'y maturog da iti igid di kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ije balayo. Tay nayabak la kumaidan ije balay. Unay mat nga may na ni Mama.
Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mamati masurot? No pakasak ng tipusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulang taida Kailiw ko mo't na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Ado ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ika, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon Tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka makiti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damat ka dagiti asawa da. Arod Anjay. Ala, sana balin, Nana. Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan maggaya manapudno ti panagayat na kanyak? Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasing day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert nasingput. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manunigli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makikita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena mano. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatanga. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Oo, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami iti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Sino nga ron dalos dito'y balay? Sika! Aramoy da mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanday ito nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Uwan, Angie. Manmano ti tao dito Iswa dito iti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Iswa pagyamanak. Tas ika mismo tinangawag kanyak. Sir Frank?
Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka, anapun no kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan, pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po taagayan ayat tamat. diyak mo. No kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laeng ababa unan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Gapo taagayan ayat tamat. Diyak amo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laeng ababa unan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan impusuan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Mata pobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababa unan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanon dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Ag tinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank, Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address, Wen, kabisadok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayim ko. Sir Hubert. Mabalin ka di Romalta. Ipakaada ka kanina na Linda. Sige. Sika ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngam no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lahat. Wen na. Nasingput ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din, saan ka na makita? Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay, dayta tipod na. Saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik natang. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parit. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko mo. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Well, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghalsim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparit na ti kinapudnokan ka. May saak nga ulilan. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasaya ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbaya. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragbatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat ta iti likodam.
Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasan ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumutlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasan ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Maragsa ka unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kaya't ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, saan pa anak kasagana? Urayan ka ha? Orayan na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siya, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan, tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatam ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga, nga agtalakak kan kuana. Anya pa'y lang arutir urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amo yumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto talagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sa kalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no may papan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan na to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanayin, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan da dya Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day talaki na bak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pwes, kukuayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak.
Awanan respeto, gapula ang iti may sa babaw nan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kadto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige, pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani Hubert. Pinapaanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. No kasta pumanawak mat nga ron. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may papan kada Felisa kaniyo. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag tupay matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak ken asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunami ti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae ti dayto adiso. Kaya't na dito ti pagsarsaritaan mi, tanaw limat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita na di Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, no apay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na manyak. Hubert. Ay-ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang no ay-ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay-ayatan ka unay. Daytan. Felisa, Inanakot na, Hubert. ay-ayatan ka, Felisa. Ay-ayatan ka mat. Hubert. Kaya't kang ikalay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka. Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas taglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnadanta. Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaon iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Umunag ta, di na balay. Adtoyan ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa ni Sir Kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan at. Kaya't na ti agadal. Iso at tulong nga makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Amin, ket ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie.
Agkape kayo pay. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kuana. Amangan matnusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no bakasarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Uwan, auntie. Day tatipudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kaya't kula akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan yo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken nanalinda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan yo. Kwarta mi batlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Nagkarit ka nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tono ti sauyo, madam. Akas lakit din libre nga intadyo ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kaya't ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kaya't asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apaikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika may salaang ababaunan ti agbaling nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek. Tong palibyak ko. Saan ka ang makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Ala, ingkay again roll. Ta ituloy yu ti agatal. Siya kunti makaam mo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lagit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak.
Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno da kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabalan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasitan na tayo laptan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana, husto kayo nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka. No kasta na kaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't kaatulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanya. Mawatan ka. Ang bayanak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wan nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang itigas ta. Maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan isi restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga ada kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw awit iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talaga agmay-may sa balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa ilang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Gayam. Kano ti kalay sayo kani Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naske na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy. No, di da tayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day ta. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo dito. Wan kaanakan. Saan na bale?
Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kami ti agbantay, ante. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, ante. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito, ante. Wan, ambok dayta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at Mike. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa, Oh, inarakop na magtan. gapot na kayat kami kalaysa. Dumtang to day taagundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabita na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bali, tadamat pagnaadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. Agkalaysata ko man. Ikari, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanpon. Agyaman na, tay may naksinukon, Frank. Imo nang aminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami ngagkalay sa. Ha? No saan pa'y ngagkalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod ngagkalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kitdi tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa'y, mama. Mm. Taaggigindan kami kada San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayahat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot at matlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka din agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laang. Umasidag ka basit dito ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan na.
Saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man lang. Oh, aday ta. Angie. Kasya laang tikis mo. Ah? May salaang. Wen. Madinosobraan. May mayat. Ti kontrolado. Sigurado ka. Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ha? Pagandara man ti kotsem, taintan. Wen. Sige. Mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasahumot da ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos? An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo? No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ni bakit mo, imay ije balay. Kat nagadungay bagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie, ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag kita. Ti pakaragsakan da Hubert kan Frank. Total, makitak mata saan tanto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko saan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie kan Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo. No kasano, kano niya ti aramidan tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Magagaran na may papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, idi anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo kay ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige. Umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo na ta, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpas yo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, mama. Nasaya at no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si Papalubos matan ni Mamam.
Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para itikalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa. Hubert. Ang bagay kayo at talaga. Please kapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madam pailaan ti awag mo kanya. Mama, Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsakit. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputan nagbalbaliw kayo. Huwag ito. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam ti mangtadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa, lipaten tayong tinapalabas, mama. agyaman na karudo kasta. Katana, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min kani Angie day tabanag. Kat imanugot nga agnad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad diti balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko adito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin aditi laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga min ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siyari jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid na mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida intun bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Wana na, Linda. Kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Taoray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramida. Takasta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Kaya makapagripasok ka kadimot lang nga naimbag ka dagiti leksyon mo. When Nasayat mo kasta. Imbaga ka ni mama. Adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda,
Imakaradan diti balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y danana, Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi a negosyo. Ala, bumabata nga roden dito kotse. Nalawa da ito'y sila dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. At dapay paglutuan. At dapay electric fan. Kanda dumapay. Wan auntie, nagpintas da ito'y abalay. Naghasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao. Dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isungag balin ka nasaya at. Tapno nasaya at matigasat mo ka anakan. Wan auntie, Agtalok ni Sir Hubert kada tayo. Iso a pinagnaid na tayo dito'y balin. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalok na. wan auntie. Nana Linda, adain saganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wen, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kami ken ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo, Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asika sa tinegosyo, Nana? Ingkad nang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa, Kukwa yung tinegosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwa yun. anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day taka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ang maisaganaan tayo ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi ngayon ton ang kapsot kayo, ada si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at di kasta ang plano yu anak ko. Agyaman ak unay kada kayo. Ngumapay ngay ako na yu adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat namakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Isu ati matgadan ti store. Para kada kayo. Kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bay ang tinegosyo nga intelekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agor nung kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at nakapasyar kayo dito ayan mi, Papa. Wen, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabalay. Awan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Dinan kaya tirumbar nga agpasyar akas iti sigod nga aramidin na. No kasta? Anya laangan ter aramidan na, Papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa, Makitak ti panagbaliw na. Saanin na naungat. Ken nasaya atan ti panagsarsarita na. Sana kas idi. Medyo makaipas dagiti balikas na. maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. No, da oras mo iha. Ikasarong karan, wan.
Wan, papa. Aramidak dayta. Ita lang ang naggranata diti kantin Felisa. Wan nga, Rod. Nasayata na granata diti kantin. O sige, agmeryendata. O sige. Mayat tayo tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laeng. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga, Rod. Katbak ng matda Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abakngan. Saan lang ang nasingpot? Nataerdapay. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Gusto ka. Nga uray nakurapay talaeng. Ababaunan talaeng. Ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga, Rod, kas pa nang supapak ta iti tinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no ada ka sa pulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Gusto ka. Ala, Angie, good luck kadata, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagradwar ta. Matungpal day ta, gapo ta napasnag ta nga agadal. Kablawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan da ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagradwar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM. Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kaslang ka ano lang, day di agpapaay tayo ababaunan, ije balay da Sir Hubert. Manon at awon tinapalabas. Wan nga, Rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom. Yan. Kan, ad-ada at pimintas ka. Uray si ka, ad-ada na pimintas ka ita. Uwin tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasaya at pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanjay, saya atom ti panagatal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kin ni Felisa. Wala na. Sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan, Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti mako nami ti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanya. Nagaya kon. Isodas ka na da kayo, ti magimanihari iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanya, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan kumaan nasa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot latibiyag mo. Amok ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di? Well, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan.
Kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamad ta na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Wen, matumpal amin dagita. Gapo, tagtinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsaka ka makaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy milatta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapod no da iti trabaho da. Di ka man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadalda. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan tibiyag mo. Kat manulaangan atawan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Makuna anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katatno naan anay day aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy ko tinapintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo.